Ćao ljudi! U ovom videu vam dajem 3 ideje za neki mini projekat vezano za programiranje koji možete da iskoristite kao nešto dodatno na svom CV-u i kao izgovor da pokažete ono što radite ljudima oko sebe, da dobijete neki prvi feedback na ono što radite i da upoznate još mnogo zanimljivih ljudi. Ono što sam ja shvatila u toku svog školovanja jeste da ocene svakako nisu najbitnija stvar. Probajte da uočite prilike koje imate oko sebe, da se upoznajete sa ljudima, pogotovo profesorima ili ljudima iz industrije i sa vršnjacima koji takođe žele da budu uspešni u svojim karijerama i to vam je svakako zagarantovan put za neku dobru karijeru. Pa hajde da krenemo na te 3 ideje. Prva ideja jeste aplikacija za vođenje inventara u nekom malom biznisu. U suštini, prvo treba da pronađete nekom kome ćete da pravite ovu aplikaciju, zato što time dobijate neku dodatnu dinamiku, u suštini tera vas da radite dalje ako imate za koga da pravite. Pa je moja neka ideja da pitate ili ako imate roditelje koji imaju biznis, da njima napravite aplikaciju, a u nekom drugom slučaju da ih pitate da li neki njihovi prijatelji ili poznanici imaju biznis za koji možete da napravite ovu aplikaciju i svakako da pričate s njima, da se dogovorite i da im na kraju date da testiraju tu vašu aplikaciju. Jedino što je bitno za taj biznis jeste da postoje neke zalihe ili neki proizvodi čija evidencija količine se vodi i da ta aplikacija služi kao neki skener bar koda gde oni mogu da provere stanje tog proizvoda, koliko ga ima i da manuelno dodaju ili oduzimaju količinu tog proizvoda. Što se tiče tehnologije, u suštini najbolje bi bilo da napravite neku mobilnu aplikaciju zato što bi se uglavnom ova aplikacija koristila u nekom skladištu ili nekom mestu gde se ostavlja ta roba, pa bi najlakše za korišćenje bilo da ima da se koristi na telefonu. Za to možete da koristite tehnologiju kao što je na primjer Flutter. Flutter je dosta jednostavan za učenje i može da se izbilda i za iOS operativni sistem i za Android operativni sistem, tako da razni brendovi telefona mogu da koriste onda aplikaciju. Sad, pored mobilne aplikacije treba nekako da skenirate taj bar kod. Postoje 2 načina kako to možete da uradite. Prvi način obuhvata slikanje tog bar koda i slanje nekom web serveru koji će kasnije da izvuče taj bar kod sa slike i da komunicira sa bazom vezano za količinu tog proizvoda u skladištu. Ali za to vam treba da u suštini uredite deployment nekog web servera, odnosno da zakupite neki server koji bi radio za vašu aplikaciju. S druge strane, malo lakše rešenje jeste da koristite, ako na primjer razvijate mobilnu aplikaciju u Flutteru, da koristite jedan od feature-a Fluttera, a to je baš njihov barcode skener i da tim putem zapravo dođete do bar koda, a da na drugoj strani koristite neku bazu podataka kao što je Firebase, koji je cloud rešenje i da onda kada detektujete bar kod zapravo samo iskomunicirate sa Firebase-om i na taj način olakšate sebi zato što nemate taj dodatni deployment cele aplikacije. Kada to završite, to bi u suštini bilo to. To bi bila ta aplikacija, njen glavni feature. Ako želite dodajte još nešto ili ako vaši korisnici ili taj mali biznis za koji pravite ima neke dodatne zahteve, onda dodajte i to, ali posle ovoga treba da date njima da to testiraju. U suštini, nemojte da se bojite sad nekih bugova ili da to neće raditi, to je sastavni deo pravljenja nekog proizvoda i sasvim je normalno. Ako se to desi ili kada se to desi u suštini, samo se vratite nazad, ispravite bugove i dajte im ponovo da koriste i pokažite tu neku inicijativu da vi stvarno želite da to uspe. Ono što savjetujem pored rađenja na ovom projektu jeste da dokumentujete ceo proces. Zašto? Zato što kasnije to možete da objavite kao neku svoju priču na neku od društvenih mreža ili možete da napravite neki post na LinkedInu koji bi kasnije nekim regruterima ili tako nekim osobama mogao da dočara da vi i pored faksa želite da se trudite i dajete neki svoj doprinos. Tako da zapišite svoj proces rađenja na tom projektu, napravite neke male priče, kasnije napravite neke screenshotove te aplikacije i onda napravite i neki zanimljiv post na društvenim mrežama.
Da bi ceo proces pravljenja ove aplikacije bio zanimljiviji i za vas, a i za nekog drugog, pozovite tog nekog drugara da radi sa vama. Samim tim uradit ćete brže, a i ceo proces bit će mnogo zabavniji. I to bi bilo to u suštini za ovu prvu ideju. Sada možemo da pređemo na drugu ideju, a to je aplikacija za vođenje evidencije zadataka zaposlenih ili rasporeda zaposlenih. Isto kao i u prethodnoj ideji, probajte prvo da nađete za koga pravite aplikaciju da bi ste sebi stavili neki cilj do kojeg treba da uradite ceo posao. Za ovaj slučaj to može da bude neki mali biznis koji ima radnike koji izlaze na teren, na primjer neki majstori ili na primjer neki salon gde se zakazuju termini ili tako nešto slično. Što se tiče tehnologije za ovu ideju, možete da napravite i samo neku web aplikaciju koju će koristiti šefovi da bi oni vodili neku internu evidenciju zadataka ili rasporeda zaposlenih, a s druge strane možete dodatno da napravite i mobilnu aplikaciju koju bi kasnije ti radnici mogli da koriste i da na taj način gledaju koji su im zadaci u toku dana ili kako izgleda njihov nedeljni raspored. U suštini ne morate da pravite pravu mobilnu aplikaciju, dovoljno je da napravite UI dizajn koji je dovoljno responsivan da se koristi i na telefonu. Ako ste malo iskusniji u programiranju, onda za ovu aplikaciju u suštini možete da napravite i ceo web server, odnosno web API, gde ćete imati pored frontenda i backend deo aplikacije uz neku, na primjer, relacionu bazu. Ali ako ste malo neiskusniji u svemu ovome i ako i dalje učite, možete da koristite i bazu poput Firebase-a, cloud bazu, i da samo napravite taj neki UI deo koji korisnici vide, a da putem njega vi komunicirate sa Firebase-om i tako zapisujete zadatke ili zapisujete taj sad raspored koji šef kreira. Isto kao i u prethodnoj ideji, kada završite ovo, dajte korisnicima da testiraju, tražite njihove povratne informacije, odnosno njihov utisak kako sad izgleda ta aplikacija, da li im se sviđa, da li imaju neke dodatne zahteve i tako. Probajte da kroz rađenje na ovoj aplikaciji naučite i da komunicirate sa svojim korisnicima, da to ne shvatate lično, već kao nešto što vi možete da uradite da njima napravite još bolji proizvod. I naravno, ako imate neko društvo sa kojim možete da napravite ovu aplikaciju, svakako preporučujem da ih zovete, da okupite ekipu i da zajedno radite, jer će to svakako dodati novu notu ovom iskustvu. I treća ideja za aplikaciju koju možete da napravite jeste neka mailing automatizacija. Ja, kada sam razmišljala koga biste tu mogli da uhvatite kao neki biznis za koji možete da napravite aplikaciju, setila sam se na primjer i nekih Instagram prodavnica gde biste vi njima mogli da napravite neke automatizacije za potvrdu porudžbine ili tako nešto slično, čisto da oni dobiju neki dodatan vid interakcije sa tim svojim korisnicima, odnosno da izgledaju profesionalnije. Pa tako ako imate neki svoj omiljeni brand na Instagramu ili tako nešto slično, možete da im se javite i da kažete ok, sad ću ja vama da napravim neku mini aplikaciju za mailing komunikaciju sa vašim korisnicima i da tako, na primjer, privučete njihovu pažnju i možda čak dobijete i neke besplatne proizvode. Što se tiče tehnologije za ovu ideju, postoje dva načina kako da je uradite. Mislim, možda postoji više, ali konkretno ja sam se setila da možete da napravite i običnu Python skriptu koja će da automatizuje ceo proces, ali onda morate da objasnite vašem korisniku kako on sad kod sebe da pokrene tu Python skriptu, što i nije uvek jednostavno i ne radi se inače, ali za ove potrebe i može da bude ok. S druge strane, možete opet da napravite neku web aplikaciju, samo što ovaj put mora stvarno da postoji neki server koji će to da obavlja, odnosno morate da uradite neki deployment, ali postoje i neka free rešenja za to. Svakako za ovo bih ja preporučila neki Flask web server koji je dosta jednostavan i u suštini ne bi bilo puno posla da se napravi. Kada završite aplikaciju, u suštini pokažite svojim korisnicima ono što ste napravili, tražite opet povratne informacije kako da poboljšate ono što ste uradili.
Na ovaj način oni mogu, na primjer, da prave neke custom mailing liste, da na nedeljnoj bazi obaveštavaju svoje prethodne kupce i potencijalne nove o novim proizvodima, novim akcijama i tako možete da im pomognete da oni dalje razviju svoj biznis, a vi da steknete neprocenjivo iskustvo u pravljenju nekog svog proizvoda i pomaganju u suštini ljudi i upoznavanju novih ljudi koji možda u budućnosti mogu da vam pomognu. I da ne zaboravim, naravno, savjeti kao i prethodne 2 ideje. Prvi jeste da dokumentujete ceo proces i da probate da ispričate priču oko cijelog procesa kako ste vi pravili ovu aplikaciju, a drugi je da nađete društvo i da zajedno radite to i da se na taj način i zabavite i zajedno steknete novo iskustvo i da u suštini napravite neki svoj zajednički proizvod koji možete da pokazujete ljudima. Ovo u suštini nisu neke revolucionarne ideje i dosta resursa možete da nađete i na internetu samo googlajući sve ove pojmove koje sam vam ovdje spominjala. S druge strane, ja ću vam ostaviti dosta resursa u opisu. Glavna ideja cijelog rađenja na projektu jeste da probate da napravite nešto svoje, da date ljudima da to koriste, da upoznate nove ljude na taj način i da dobijete možda neke prilike o kojima niste razmišljali. Jer kada pokušate ljudima da pomognete na neki način i kada pokažete trud i pored faksa, ljudi to znaju da cene i često vam otvore neka vrata koja do tada niste ni vidjeli. Tako da savjet svakako za sve studente jeste da ne razmišljaju toliko o ocenama. Ocene na neki način jesu bitne zato što treba da stvarno naučite ono što radite na faksu, ali s druge strane probajte da steknete neko iskustvo i da pokažete da je vama stvarno bitno to što radite i da stvarno želite da budete dobri u tome. Tako da nadam se da su vam se svidjele ove ideje, nadam se da će neko probati da napravi neku od ovih aplikacija i svakako jako bi mi bilo drago da i ako probate, da se svakako javite u komentarima, da se javite i ako krenete da radite, a naiđete na neke probleme, vrlo rado ću vam pomoći da nastavite dalje ili da smislite kako da rešite sad taj neki konkretan problem. Ako nemate ideju kome da se javite, opet napišite neki komentar pa ćemo zajedno brainstormovati kako da dođete do ljudi za koje možete da napravite neku od ovih aplikacija i to bi bilo to. Radite ljudi, dajte neki dodatan trud svemu tome jer stvarno iz iskustva isplati se. Ništa, to bi bilo to. Vidimo se sljedeći put. Ćao!